dostum var eng sonu. Ar nerseni büt bile. Bardık elde bütkül jerde sayahattap koşçuru. Bul dostumdu bizdin elde kadırlaşat suyuşut. Kede ırdap kede sayrayt kızıgına gülüşüt. Kengeş berit barыбызга faydalı iş üydötöt. Jakşı bilsin anın jayın жерден жүзün güldötöt. Söyle deseng söylöp beret. Gelecekti ötköndü. Manisi altın bilgin barkın aytap kızık sözdördü. Bul dostumdun adı kimde bilbegender suraşar. Bul dostumdun adı kitep okugan menen sırdaşar. Men 4. klass okuyucusu Marva Mubina. Hazır men sizlerge Kırgız tili sabağından berilgen kim degen ırdı körküm okup berem. Bul ır azırkı uçurunda bizge jakından jardam berip жаткан apalarыбызга жана эжекем Кандаlat Toktobayevnaga арналат. Kim? Ak şeşepke orop seni kiçineyden bakkan kim? Uyku körboy taң atkança tap seni жаткан kim? Sütün berip köngül bölüp erkeletip külgön kim? Günü tünü kötörüp eki betten sүйгөн kim? Жаңы көйнөк жаңышымды сага арнап тиккен kim? Ойноп кетсең көчөгө ойлонуп сен күткөн kim? Men 4. klass okuyucusu Nematova Mubina. Hazır men kırgız tilinden berilgen kim degen ırdı körküm okup beremin. Bul ırdı jakından jardam berip жаткан apalarыбызга жана кыргыз тили мугалимибиz Кандаlat Toktobayevnaga арнайм. Ak şeşepke orop seni kiçinenden bakkan kim? Uyku körboy taң atkança tap seni жаткан kim? Sütün berip gönül bölüp erkeletip gülgön kim? Günü tünü kötörüp eki betin süygön kim? Жаңы көйнөк жаңышымды сага арнап тиккен kim? Ойноп кетсең көчөгө ойлонуп сени күткөн kim? Саламатсызбы, Кандаlat эжеке. Аябай биз сиздин сөзүңүздү угуп, аябай кубанычтабыз. Биздин неберебиз Muratхан Сабиров мектебинде 2 классында Насиба Тажибаевна да окуйт. Сиз мына кыргыз тили сабагында сабак берип экенсиз. Силердин сөзүңөрдү угуп, аябай биз кубанычтабыз. Биздин неберебиз ушундай жакшынакай окуучулардан экен. Биз мектеп жамаатына, мугалимдерге аябай ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биринчиден аябай сонун биз бүгүн ушундай балабыз менен сыймыктанып отурабыз. Атабыз баштабайсызбы сиз дагы? Силер дагы сүйлөп койгула эжекелерге. Assalamu alaikum. Кандаlat эжеке. Түзүүмүсүз? Саламатчылыгыңыз жакшымы? Үй-бүлөлөр жакшымы? Чарчамастан иштейапсызбы? Sizge rahmat, katta rahmat. Şunday nevaramiz bor ekan. Sizden shunchalik yaxshi so'zlarni eshitib biz ancha xursand bo'ldik. Ishingizga egillik bo'lsin. Hammamiz tinch bo'laylik. Rahmat. Mana siz bor ekansiz. Nasiba Tajibayevna bor mana. Biz mana birlashib mana shu qizni siymiqlanib, shu qizni ardaq nimasiga olib chiqibsiz. Rahmat sizga. Siymiqlanib siz ekan. Biz ham mana xursandchilik bo'lib siymiqlanib o'tiramiz endi. Sizden eshitib ancha xursand bo'ldik. Sizga rahmat, bari muallimlarga rahmat.